мегӯянд ҳар киро баҳри коре сохтанд. масалан шоирон номи худро бо ашъорашон мондагор месозанд. қаҳрамони имрӯзаи барномаи қадамҷо бо хизматҳои шоёнаш бо меҳнати ҳалолаш номи худро дар таърихи миллати тоҷик абадан сабт кардааст. миралӣ маҳмадалиев 28 марти соли 1914 дар деҳаи сурхдараи собиқ ноҳияи сари хусор ба дунё омадааст. соли 1936 бошад ба ин ҳавлӣ кӯч бастаасту то охирин нафас умр ба сар бурдааст. суроға деҳаи оқҷари ноҳияи восеъ яъне қадамҷои миралӣ маҳмадалиев. вақте ки аввалин бор ман ба назди бобои миралӣ барои тасдиқ намудан рафтам, ба ман чунин ҳазломез гуфт ки муаллимӣ касби хуб аст, вале кори хоҷагӣ барои ту ҷавон ҳамчун як дарси мактаби таҷрибаи пешқадам мешавад. чунки ту дар вақти кор кардан ба чандин гурӯҳ одамои во мехӯрӣ ки бо ҳар кадоми онҳо алоҳида кор бурдан дуруст меояд. бай ба дараҷаи таҷрибакор буд ки агар як байни 10 гектар заминда як ҷоя ки обш задагӣ як ҷоя хай об мерава як хел овчи назорат намекунад қоқ мемунад 10 метр 20 метри ҷоя то ҳамун ҷаро таҷриба мекард ҳамун одаморо меёфт ки ҳамин ҷоякда об сартен ана фалон қарта фалон ҷояк мондаги об брава ҳамун пахта сухтаи об нарасида дар ҷояк ба ӯ дараҷора ҷоякҳое ки задагиаи обша хокша об шута бурда ба ҳамуҷора ташкил мекарданд хока ба сатил кашида мерехтанд. давраи баъди раиси солҳои 97 буд. аз ойдара сари қусор мерафтем. звайр меган як кӯтали тезаки мисол баромаданашам мушкилат мошина ман карданашам хатарнока. ҳамҷо рафтем мобайни рада як санг мондагия ҳармон танҳоем қаде падармон ҳамон рӯз санг дарафтем ки бе санга бигӣ падар иҷа ман кардан намешавад мумкин нест мошин қафо мерава ман ира мезгарамаш хай бари санг қаде гузаштем ба гуфт ки манка ти мезгар як мошини дигаре ғам мета ки дар оҷа истодан худш мегӯ хатарнок ки мошин ки қафонаки барава ба дараҷа кӯтал тез буд як 50 метр болотар рафтам мошина те баракӣ монда омад санга гирифтам баъд бораша давом дод мерафтем ягонҷо мисол ягон чиқирӣ буд рода ман мекард бела бигӣ чиқирия пур кӯ ки мисол ягон раҳгузара ғам ната нек дар бораи кор сахткор будам одаме ки кор мекард меҳнати ҳалол мекард дар бораи ӯ ғамхорӣ боз зиёдтар мекард. инҷо утоқи миралӣ маҳмадалӣ мебошад. дар ин тараф ҷои либос овезонкунӣ, дар ин тараф бошад вақте ки аз кор меомад хаста мешуд дар ин ҷо истироҳат мекард. ин бошад мизи корие ки аз ҳамон солҳо дар ин ҷо ҳамчун як чизи муқаддас инро дар ин ҷо нигоҳ медоранд. ва бояд як чизро гуфт ки миралӣ маҳмадалӣ аз соли 1940 то соли 1992 дар ин ҷо кор мекард. бояд як чизи дигарро зикр кард ки дар ин калхоз як меъёри муқаррарии пахтасупорӣ буд 17,000 тонна ва ин деҳқони асил то 25,000 тонна пахтаро месупорид. аз ин бармеояд ки миралӣ маҳмадалӣ бо дили поку бо меҳнати ҳалол барои халқу миллати хеш хизмат мекард. ҳамин аст ки имрӯз номи ӯ вирди забонҳосту утоқаш нишоне аз ӯ. بیچاره گفتنه که سالهای جنگ جغل گشنگی یگان چوی نمیشد علاو کنی
همه خیلی نیست سال ده همه وطن کرد کار کرد دو برزگاه گرفت بعد دو برزگاه زمین جفت کرد به خلق نان داد آدم کرد خلق بابت خدمت های زور کردگیه من همه دو گوخت کلخوز کرد او وقت همین برای پیش او خوک کردن همیشه دو برگاده خوشک تایر کنیم دو برگاده همین شربت ها میکشتگی بود پیش خودش میگشت میدید که کدام زمین او شقاق کن در کار فرمان میداد که تمام همون تراکتورهایی که شربت ها میکشن حالون برگرد برو پر شربت ها میریختک یک دو سه ساعت پس همین او کنج زمین در میرفت قاق میکردن او همیشه خودش تمام ساعت پخته کرده تجربه که او شخص داشت ممکن هیچ کس نداشته باشه. این تصویرهایی که می‌بینید از لحظه‌های گوناگون حیات میرعلی محمدعلیف در بنای کلخوزی به نام میرعلی محمدعلیف تصویر شدند. مثلا این تصویری که می‌بینید سید خوجا اورونخوجایف با میرعلی محمدعلیف در حالت گوشتین قرار دارند. از این برمی‌آید که اگرچه این دو نفر از ناحیه‌های دوردست تاجیکستان بودند ولی با هم یک دوستی صمیمی و همکاری مشترک داشتند. خصلت دیگری بوای میرعلی همین بود که جهت تربیوی داشت. از بس که ما جوان بودیم بسیار چیزا رو ممکن از خود نکرده بودیم. وقتی که سپارش میداد که با فلان خوجگی رفته، فلان بریگاد، فلان اوچاسک رفته، فلان جدا کمبودی رفته، خودش میدید با ما سپارش میداد. ما میرفتیم بوای میرعلی یک سپارش، یک کمبودی، دو کمبودیش میگفت و دیگر کمبودی هایی که در همون جا هست آشکار نمیکرد. وقتی که رفتم میسنجیدیم و اومدم میگفتیم میگفت تو رفتی سنجیدنی گفتگی های مرا حقیقتا دیدی غیر همین گفتگی های من دیگر کمبودی نبود در اونجا فلان کمبودی بود انا این کمبودی بود این برای چی این کمبودی رو تو آشکار نکردی و برای راهبران همچون سختگیر بود راهبران رو کمبودی ها رو روی راست میگفت برای دهقان شخصی حلیم خاکساری بود که دهقان آزار نمیداد. بابا بسیار مهنتی بود مهنتی زور کرد ما تر جنگ جغل نداره خدا را شکر فرزنده را کلان کردیم هر کامش هر سنده وصل کردیم برفت پدری مهربان بودن یگون بار نسبت یگون فرزند گپی پس دادنشون دیگه نیستیم این ما قدیشون نیست قریب 37 سال زندگی کردیم یگون مرتا یگون فرزنده یگون که پس زندگی نیست آن وقت نصیحت کم میدیم پدر بودن تنها روزای اید روزای دوره حکومت شوروی ده ایدوی 1 مای بود 7 نوامبر بود نوروزی همین داد میبرد مثل نویه تماشا یگون وقت مثل سیر گشت استراحت مثل طرف های سر خسور خوالین میرفت همونجا میبرد می اومد تحقیق میکرد پیشکی که او اوقات کنین چکنین با ما نونپزی خونو نمیکردیم هم اوقات میکرد میگفت اینا میرزا شویف میاد نه خیلی سفر بسیار می اومد پیش سید علی ولی زاده همین شویرو بسیار میرزا ترسم زاده می اومد ماشین می آمد مهمان
دوانده برام می آورد. همین خیلی مردکی خشکار سختکار بود. بگم دلی تازه کم است. نسبت یگم آدم در یگم وقت من نشنیدم که غیبت کنم. یگم آدم گنده بگم. یگم آدم پس بگم. همه وقت یک سخن میگفت. برای خلق، برای جمعیت خدمت کنیم. سخن دویم فرق نداشت. من میگفت، مثلا یگم رئیس نویه دا میگفت، یگم رئیس کلخوز دا کسی را که میگفت برای هم دویمی سخنش همین بود. بعد از وظیفه رفتنش رئیس نویه انتخاب میشد، پیش می آمدن دعاگیری. همین سخنات دویم تکرار میکرد میگفت. باعث خلق، باعث جمعیت خدمت کنیم. اینجا بینای کاخ فرهنگ ناحیه واسه می باشد. سالهای قبل اینجا بینای کاخوز به نام میرعلی محمدعلیوف بود. باید یک چیز را گفت که میرعلی محمدعلیوف طول 52 سال در این بنا کار و فعالیت کرده است و می توان گفت که اینجا دومین قدمجوی این قهرمان مهنت سوسیالیستی می باشد و زیارت قدمجوی این شخصیت بی‌نظیر کار است خیر و ثواب.